Jedan od voditelja disko sekcije, Filip Šuste, zvani Šus, uveo nas je u DJ kabinu Kseta. Ovdje DJ preko tjedna vode jutarnji program, tako da gostima koji dođu ovdje u klub popit kavu ili tako nešto puštaju muziku. Isto tako preko večernjih programa isto puštaju muziku prije poslije bendova. Organiziramo i slušaonice, organiziramo i partije unutar Kseta i naravno ima se tu naučiti o disko opremi. Kad je osnovana disko sekcija, odnosno koliko dugo ona postoji već? Disko sekcija postoji 39 godina, od samih početaka Kseta, čak i malo prije u podrumu C zgrade. Koliko članova broji sekcija? 35. Što sve članovi mogu naučiti? Recimo da nekakav laik poput mene želi postati DJ, a nema pojma o tome. Kako to organizirate da sad se ja naučim tu baratati s ovom svom opremom? Nakon prijemnog za disko sekciju osobi se daje mentor koju kroz nekakav period 2 mjeseca uči o svojoj opremi koju imamo. To su DJ konzole, DJ miksete, puštanje preko gramofona i svih ovih divnih ploča koje imamo, puštanje sa CD playera, sve o tome i kako zvuk prolazi kroz naš sustav ovdje razglasni i onda u biti se izlazi na ispit na kojem se polaže disko oprema i onda se postaje punopravni disko član. Znam da Kset i sa svojom disko sekcijom ima određene programe glazbene. Možeš li mi neke istaknuti koji su najzanimljiviji, najposjećeniji, što sve radite? Pa definitivno jedan za istaknuti je Kset Cafe koji organiziramo već dosta dugo. To je obično program koji ide petkom. I jedan koji smo od ove godine uveli je Srednjak koji ide srijedom. Još su tu neki programi koji u biti obuhvaćaju sve žanrove muzike, tako da bilo ko želi svoj žanr muzike profurat, on može doći ovdje i napraviti upravo to. Super. Tko se sve može prijaviti na disko sekciju i na koji način? Prijaviti se mogu svi studenti, samo neka dođu u Kset ovdje, popiju kavu, popričaju s ljudima koji su ksetovci, mogu se javiti na šanku, neko će ih uputiti ili mogu poslati mail na filip.suste@kset.org. Super, hvala ti puno, nadam se da će se što više studenata prijaviti i da ćete još puno DJ-eva mladih obrazovati. Hvala.